罗西亚伫昨昏去攻击乌克兰中部的城市内底一搭军事教育机构，有造成51个人死亡，271个人受伤。伫nạn者当中，嘛有阿兵哥。目前救援行动还搁在继续，乌军已经针对这件代志展开调查。乌克兰中部城市波塔华军事通信学校，互俄军的能力弹道飞弹射到，建筑物损害，也造成严重的死伤。这是今年俄乌战争内边伤亡上惨重的一遍攻击。社区媒体有现场的影片，看到涂骹几具尸体，后边一栋损害正严重的建筑物，也唔知影片是真的也假。Зателефонував чоловік. Я якраз встала і вийшла в коридор. У мене дорожки піднялись на 20 сантиметрів. 乌克兰外交部讲，弹道飞弹发射了几分钟内就会当射到几落百公里外的目标，也就是讲，空袭警报才响无偌久，飞弹就到位啊！民众拢无时间找所在位。乌克兰总统泽伦斯基伫社群媒体骂俄罗斯是笨手，讲因爱付出代价，也希望西方提供更加侪防空系统，结果准乌克兰用西方提供的长程武器射击俄国的境内。Роботи зараз ще тривають, розбирають завали, залучені всі служби. Станом на цей час осінь буде надзвичайно важливою для України. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді, особливо зараз, у час підготовки до зимового сезону. 俄罗斯对这件攻击案无做评论。俄乌战争2年半以来，最近俄罗斯对乌克兰用飞弹甲无人机的攻击力量愈来愈大。顶礼拜，乌克兰遭受到上猛烈的轰炸，目标是调向基辅。所来伫拜六，乌克兰就向俄罗斯发动超过158台无人机攻击莫斯科附近的一座炼油厂甲一个发电站。公司新闻黄文玲编译。